Isi ya interineti yahindutse cyane mu myaka mike ishize, ariko hari umusore umwe wavuye mu buzima busanzwe agahinduka ikimenya bose ku isi yose mu gihe gito cyane. Darren Jason Watkins Jr. Iyo ni inkuru ye abenshi bamuzi nka iShowSpeed, icyamamare kizwi n'abasi hano ku isi. Ndakeka mumaze iminsi mubyumva, uyu munsi muri ino nkuru ngiye kukuha amakuru ye yose, ubuzima bwe bwose. Ejo bundi kuwa gatandatu yari ageze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bana nanjye muri ino video iraza kurangira wamenye ngo ese ubundi iShowSpeed ni muntu ki? Ese iShowSpeed mu buzima busanzwe akora iki? Ni iki cyatumye aba icyamamare kugeza aho atitiza isi bwite, isi yose ikaba imureba? iShowSpeed yabaye iShowSpeed, ngira ngo mwagiye mubona ubu video bwinshi hano mu Rwanda. Yagiye ahura n'abasitari benshi hano dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntawe utarashishikajwe no kumubona ku musore w'imyaka 20 kuba yarageze ku bintu bidasanzwe, aho ku rubuga rwa YouTube akurikirwa n'abarenga miliyoni 48. Bana nanjye muri ino video musobanurire byinshi kuri uyu musore iShowSpeed. iShowSpeed amazina ye nyayo akaba ari Darren Jason Watkins. Ni umusore wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri muto yari umwana usanzwe ukunda imikino ya video n'imyidagaduro yo kuri interineti nk'abandi bana benshi. Yatangiye gutambutsa amashusho ye ku mbuga nkoranyambaga cyane akina imikino ya video games, ariko kumwe n'abamukurikirana. Icyamutandukanyije n'abandi ni uko yari afite uburyo budasanzwe bwo kwerekana amarangamutima, gutungurwa cyane no gusetsa abantu atitaye ku byo abandi bavuga. Mu gihe gito cyane amashusho ye yatangiye gukwirakwira ku isi hose. Abantu batandukanye, abakuru n'abato, batangiye kumukunda kubera ko avuga ko asakuza cyane, nuko atagira nk'ufite icyo ahisha. Ni ukuvuga ngo iShowSpeed we arirekura cyane, nta kintu na kimwe atinya, aratungurana cyane. iShowSpeed ntiyagarukiye ku mikino ya video gusa, yagiye agaragaza mu muziki, mu mikino ya siporo no mu ngendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye by'isi, bigatuma izina rye rirushaho kumenyekana. Nubwo yahuye n'imbogamizi n'amakosa amwe yagiye amugiraho ingaruka, yakomeje kwiga no gukura mu byo anyuramo. Ibi byamuhaye isomo rikomeye ry'uko kumenyekana vuba bisaba n'ubushishozi bwo kubyitwaramo. Kuri uyu munsi iShowSpeed afatwa nk'umwe mu bantu bahinduye uburyo abantu bumva imyidagaduro yo kuri interineti. Agaragaza ko umusore muto ashobora guhindura isi akoresheje telefone n'umuyoboro wa interineti, kandi koko nibyo, uko umusore w'imyaka 20 wavutse ejo bundi 5 kuri social media akaba akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 48. Urumva ni ibintu bidasanzwe. Ngira ngo hano muri YouTube guys, nta mu YouTuber wabona ufite followers bangana gutyo.
byibuze na miliyoni 10 hano mu Rwanda nimba nibeshye ntayo wabona pe. Urumva ko uyu musore yarakoze cyane, arakundwa ku kigero cyo hejuru cyane. Iyi nkuru ya Aisha Speed rero itwigisha iki? Inkuru ya Aisha Speed itwereka ko mu isi ya none igitekerezo gito gishobora kuvamo izina rikomeye ku isi yose. Iyo yari inkuru y'umusitari ukunzwe na benshi hano ku isi kugeza na n'uyu munsi, Aisha Speed, umusore w'imyaka mike cyane, imyaka 20, ariko wabaye kimenya bose. Ndabakunda cyane, njye mwari kumwe muri iyi video, ndi Mugisha nyawe. Ushaka kugomeza kubona video nk'izi ngizi, kandi hasi handitse subscribe kugira ngo izindi video tuzajya dusohora ujye ubasha kuzibona mu ba mbere. Ndabakunda cyane, ciao ciao.